Merhaba dostlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün cumartesi. Demek efirdeki men Aliye ve dostum Cenike bulunacağız. Aliye, aklıma bir fikir geldi. Sen yakında etmeğe isteysin Cenike? Men kış ortasında olganımızı kaydetmege isteyim. Doğru. Ogumuzda da kışın yarısı var. Bu vakitni faydalı ve eğlenceli geçirmege gerek. Bu işte bizge birinci rubrikamız yardım eder. Bakamız dostlar. Мама уже поехала в больницу. Будет воскресенье. А кто у тебя будет, братик или сестричка? Я думаю, что братик. И расскажи, как вы будете время вместе проводить? Хорошо, но только когда он немножко подрастет. У меня есть младшая только сестра, а старший брат. Я люблю больше играть с братом. У меня есть старший брат, и мы с ним вместе играем. Сестричка у меня 3. С Вероникой мы играем вместе. Хорошо, и там она у меня игрушка, забирает, но я беру другую. У меня есть братик, вот играем и вырезаем снежинки. У меня скоро родится через месяц сестренка, ее будут звать Пита. Но уже есть 2 двоюродных братика. Старшая сестра, ее зовут Лера. Когда она моет посуду, она просит, чтобы я ее вытерла. И я с удовольствием ее вытираю. Когда мама приносит с работы какую-то вкусняшку, я сразу бегу с ней делиться. У меня есть старший брат Тима. Куда-то ездим постоянно и рисуем и играем. Мы играем в жмурки, в прятки, в догонялки. У меня есть старшая сестра, я ей иногда помогаю. Хорошо, мы с ними играем с девочкой в куклы, в мячик. У меня есть сестричка, ей 3,5 года. Ее зовут Лиза. Мы с ней любим играть в куклы и разукрашивать картинки. У меня есть братик Хусейн, мы с ним играем. Acaba bizim seyircilerimiz kış mevsimini nasıl geçirmege tırışa ekenler? Bu so'alga ular o'zlari javob bersalar yaxshi. Ammo men bilsam ular pek mashg'ul olacaklar. Sen ne için öyle düşünüyorsun Aliye? Çünkü kış tatillerinden so'ng eng uzun çeyrek boshlanadi. Doğru, men mektep haqında unuta yazdım. Biz endi bahar tatillerine kadar okuyacağız. O'quv mevsimimiz ayni kış gibi uzun olacak. Söz kelimi bizim sübetimiz de uzun olmasın, kel seyircilerimizge nefreteki rubrikanı göstereyik. Привет, ребята! Ну что, соскучились по нашей рубрике? У нас сегодня рисование, но, как всегда, необычными материалами. Мой выбор пал на шоколад. Нам понадобится 2 вида шоколада – молочный и белый, кондитерские мешки, пергаментная бумага, ножницы и подготовленные рисунки-шаблоны. Из пергаментной бумаги вырезаем квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров и кладем сверху на подготовленный рисунок-шаблон. Так наши фигурки не прилипнут. Займемся шоколадом. Растопить его можно несколькими способами. На водяной бане, в микроволновке, только на низкой температуре, постоянно помешивая, либо в мультиварке, не выше 100 градусов. Берем кондитерский мешок и заполняем его шоколадом. Срезаем тонкий уголок и начинаем рисовать.
Все подготовленные рисунки сначала прорисовываем темным шоколадом и накладываем плотный слой, для того, чтобы наши фигурки были крепкими. Повторяем все то же самое, только с белым шоколадом. Наши шоколадные фигурки готовы. Они такие ароматные. Приятного вам чаепития. Я с вами прощаюсь. Курышкенджи. Жеге мен қыш тәтілерінде бір қач жерлерге бардым, ве шашып қалдым. Сен не қында айтасың, Алия? Сен мені алуштаны sevгенімні білесің, Білем. Бұл кересі де анда барғанда, о ерлерде қыш олмағанын аңладым. Бұ насыл етіп, аңламайым. Яғни анда чевре табиғатта қыш үкім сүргені ижді белі дегіл. Тек авалар бозылса, көз келген кебі көріне. Сен не ақында айтқанını аңладым ғалба. Қырымда аслында ойле ола. Bizim yayınımızda ise rubrikalar ola. Seyretemiz. Қырымдағылары ақта 5 мираклы факт. Қырымдағыларында 240-қа яқын эндемик өсімлік бар. Олар дүнияның башқа бір ерінде раст келмей. Орман Қождағы Қырымның ең yüksek ноқтасы. Оның yüksеклігі 1545 метр. Айпетридағы есе Қырымның ең елі ері сайылмақта. Қырымдағылары бүтін ярымадамыз кібі, бір вақытлары сув түбінде олғанлар. Bazı Қырымдағылары, mesela Аювдақ ve Қарадақ, bu yanardağlardır. Yuqarda biz Алуш тақында айттық. Амма бойле ава бүтін ялы бойында үкім сүре. Қар яқса білет тезіріп кете. Чокосы тереклер ине япраклы олғаны үшін есе этрaf ешіл көріне. Амма біз бұл ерлерінің да бір құсусиетіні ұнаттық. Сен дағларының төбесіндегі қарақты айтасың ма? Бет, оларға баққанда қыш олғанына анламаға мүмкін. Мен бөле дағларыны пек севем. Оларының сырасында чатырдақ бірінші ерде тұра. Бізім яйынымызда есе бірінші ерлерде левқаларымыз тұра. Сейретеміз. Selam алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Эльмас ve kardeşim Айше çalışамыз.
Бүгін біздің хабарларымыз айванат әлеміне бағышланacak. Америкада бір сансар жевіз жимаға пек севе екен. Ama bu hadise yerli sakin için balaban problema olgan. Çünkü sansarчык cevizlerini onun maşinasının içine sakla eken. Amerikalı bir haç gün içinde maşinasından 95 kilo ceviz toplap algan. Sansar ise cevizlerini hem motor olgan yerge hem kapaklar arasına doldurgan. En meraklısı şundaki sansarчык cevizlerini başka maşinalar içine doldurmayken. Amerika'nın bir tarafında işkir sansar yaşay olsa, diğer tarafında şaşmalagan sansarчыклар yaşayken. Bir günü kurtarıcılarını 7 küçük sansarga yardımga çağıralar. Bu hayvançıklar kuyruklarında sarışıp kalganlar. Onların çizgen son 7'si de anasına çapıp ketkenler. Bugünkü bu haberlerinin hepsi edi. Gelecek yanlarımızı kaçırmanız. Білесіңі женеке, қарлы дағлар ақта айтқанда, көзімі өгіне да айпетри дағы келе. Мен де бұл манзараны қатырлайым. Боз ренклі қайлар үстінде бияз қар ята. Ашадан баққанда олар бек yüksek ве дүлбер көрінелер. Алие, ялы бойында қыш келгенini да білесің міне көстере? Аваның суықлығы ма? О аваның денізге тесір етмесі. Қышта қара дeniz, яздаки күбі олмай. Мен есе нөвбеттеке рубрикамыз олacağını kaydetем. Seyredеміз. Лекеледір бұл геми, оны ұстасы феми, ұрақтаяқ ағам ала, қой баққанда керек ола. Бақса Алие, біз ялы бойында қыш белі олмай дейміз. Амма бір мирақлы фактны ұнытамыз. Сен насыл фактықты айтасың? Ақлында ма бір вақытлары біз яйынымызда қара дeniz бұзлағанына қында айттық. Бет қалын бұз қаплағанını көстергені дұқ. Бұны насыл ұнттық я? Демек, ялы бойында қар яғып аяз олмасы да мүмкін. Демек мүмкін. Şimdi ise Luğatçıq rubrikanın vaqti keldi. Selam aleykum benim küçük dostlarım. Luğatçıq rubrikasında sizlerni selamlayım. Bugün biz sizlerle balacıklar frazeologizm lügatlarımızı dolduracağız. Hazırsınız mı? O zaman başlayımız. Баш-кость kalmamak. Живого места не осталось. Başkasına kuyu kazmak, копать кому-то яму. Гульгуллы ренгте tasavvur etmek. Смотреть сквозь розовые очки. Куле-куле ольмек. Валяться со смеху. Кучук-буюк от мала до велика. Кя малына, кя махана урмак. 7 пятниц на неделе. Қара өгіз кыбы, как белая ворона. Құлағының түбінде сес, под боком. Менің küçük достарым, сіздің лұғатларыңыз енді баяғы толғандыр, ama bu bizim тіл байлығымыздың тек küçük bir kısmı. Böyle ibарелерні biz sizlerle öğrenmeye hep devam edeceğiz. Ama şimdilik sağlıklaşamız. Luğatçıq rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Demek biz bugün laf etkenimizge göre Kırım'ın havası ve tabiatı çeşit türlü ola. Ve biz tek yalı boyu hakkında ayttık. Kırım'ın başka taraflarında da miraklı şeyler olması mümkün. En esası bütün bu hava ve tabiat değişmeleri yarımadamızın iklimini faydalı yapar. Bunu sen doğru kaydettin Aliye. Kırım'ın iklimi pek faydalı. Siz kelime dostlar, bizim yayınımız pek faydalı. Onun için bizni bakmağa unutmanız. Görüşkence.